Yo ban kerwit ke Iran, ya ke jatma jong kari Amerika ke USS Abraham Lincoln. Lingba ke jing ajing tip ke tenat sentiat jong ke Rusia. Kad ba kerwit ke Spanyol ke Israel nen ke sengi, ban bom ke katling suny jong ke Iran. Kata ke Merabat Airport, haga bagi kubor kila kamru ke jingjot jong ke Iran, haga ne ke jing kerwit nen ke sengi jong ke Israel. Ya kan ka katling suny kalong ka pasir khaibha. Kad ba ke Iran kala yo ruban kerwit yak air defense system jong kari Amerika ke badon ha UAE bat ha Jordan. Ha ka ba sipa jong kari Amerika kala herkerki isha Jordan ban pintamai biang yak air defense system. Kad ba don jing temu Presiden Donald Trump ban pa sendon nak sipai rengkeu sya Iran. Kat kum ki kubor laong bah nin ke sengi ke Iran ke yoban kerwit deki drone. Ia kata ke jatma jong keri Amerika ke USS Abraham Lincoln. Bat kat kum ki kubor laong bah kene ke dikasin ke baar bah ke Iran ke kerwit ia kene ke jatma jong keri Amerika ha kene ke tma. Ha ke bah ha kasin ke ban ningkong kam don jing tai kat bah nin kasin ke baar. Deiling bah ke jing ajing tip ke tenat sentiat jong ke Rusia. Ha pakai drone jong kari Iran kala yo ban kerwit ya kare ke jatma jong kari Amerika. Bat watla na kalieng jong kari Amerika kala kentaj bakla don ke jing julor ha ke jing kerwit drone jong ke Iran nen ke sengi ya kare ke jatma. Kad bagi kubor kila kampat bakla don ke jing julor jong ke jatma jong kari Amerika. Ha ka bakari Amerika kala yo ke jing tip kepatikna badai kari Rusia. Kepala ajing tip lengba ketenat intelijen syak sipa jong keri Iran kepala yolat ban tip ban kerwit ke jaka badon jong sipa jong ke Amerika bat kum juru ya kene ke jatma. Kum taru kat kumi kubor laong basa kawe ke jatma jong keri Amerika ke bahedu ha ka pertai kata ke USS Gerald R. Ford. Kabade ke jatma ke bahedu ha ka pertai ke balaban kit bunteli ki jatma. Mentak la posya Red Sea kabala yajling ba ka Suez Canal bat kene ka desa ka wepat ka jingpen kre ka ba kamkor jong kari Amerika Persia ya ka Iran. Kad bak sipa jong kari Israel nin ka sengi kla kerwit sindon dak straj ka ba shirkai ba ya ka International Airport jong ka Western Tehran kata ka Merabat Airport. Ha ka bagi kubor gil ong baka jing julor jong kane ka katling sunya kalong ka pasir khaibha lingba kane ka jing terbom jong sipai ka Israel. Nang taki kubor kila kamru ba Presiden Donald Trump menta ula donru ya ka jing mut ka jing temu pan pa sendon dak sipai rengkeu sya Iran. Bar ki kubor kila kam baka ne ka jing temu jong Presiden Donald Trump pan pa dak ne sipai rengkeu ka ditang ki katto ka teligi benta jong ka Iran. Nang ta kat kum na katenat sentiat jong kari Amerika laong ba menta ka China kelapen kre pan pa jingerap syakari Iran. Kata lingba ka lain pisah pilan bat lingba kiwe pat kum ki spare part ki missile components bat kane ka kat kum ka kubor na ka CNN. Ki sipa jong kari Iran pat nin ka sengi kliyo ban penjat ban prano ya kita ki air defense system jong kari Amerika ki badon ha UAE bat kum juru ke badon ha Jordan. Bat ya ke wepat ke FPS 132 surveillance radar ke badon ha kari Qatar. Kum ta om day tang kari Iran ke badunong ha kane katma. Henry bunteli ki ketem sipa jong kari Amerika ru ki badon ha Middle East ki bala syakta ha ke jing kerwit jong ke Iran. Kad ba ke Israel mentaklah pentikna basa ke Azerbaijan ru kelaban kerwit ban bom ya ke Iran da ke jingat relang haringkat ke Israel. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tengna api ki pat ki kubor ki bandang wan ku belai sibon.